twitabe twese gaya mahanga yaje ahiganwa ku magare. Come on, come see over the hills of Africa, bicycle riding, everybody's watching. Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose. Umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. kutoka inchi mbalimbali wamekutana kwa inchi moja Rwanda. Sogea barabarani uone kwa macho yako. N'abahungu b'iwacu baje n'abakobwa b'iwacu babukereye. We really gotta have fun. You don't really wanna miss out. Umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu rikorera mu mucyo ritarimo amahugu. Abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatubyaye, basiganwa banareba ubwiza bwarwo, bahaba bareba ibirori nyabyo. Muri Afurika no hirya iyo ikurikiranwa kuri interinete na za televiziyo, rigamije guteza imbere iryo siganwa mu Rwanda no ku isi. Abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababwiriye. abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda nziza today. Umunsi tugiye kuba tugaruka ku irushanwa ry'amagare, irushanwa rikunzwe cyane hano mu Rwanda. Aha uzabigaragarizwa n'urukundo abanyarwanda berekana iri rushanwa riri kuba. Uzasanga abantu benshi bahagaze ku mihanda mu ntara ndetse n'uturere tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umunsi tugiye kuba tugaruka kuri iri rushanwa ryakunzwe cyane kandi rikitabirwa n'amakipe akomeye haba hano muri Afurika ndetse no ku isi hose. Uyu munsi iyo usuye urubuga rwa Wikipedia rukubwira ko Tour du Rwanda yabaye cyangwa yatangiye bwa mbere mu mwaka w'1988. Bivuze ko ari irushanwa rikuru ndetse no kuri ubu rikaba ryarashyizwe ku kigero cya 2.1. Tour du Rwanda rero yatangiye muri uyu mwaka w'1988. Ku nshuro ya mbere yaje kuba yegukanwa n'umunyarwanda Ndengeyingoma Celestin. Kundesha kuri uyu mugabo kuko kugeza uyu munsi ugarutse ku mateka ya Tour du Rwanda uza gusanga nibura umunyarwanda waje kwegukana irushanwa inshuro nyinshi, yari ryegukanye inshuro 5. Wakaba ari nta wundi n'umugabo witwa Ruhumuriza. Mu bindi bigereranyo rero bigenda byerekana iri rushanwa byiza kwemezwa n'amateka hari yanditswe
aho guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani kugeza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda abanyarwanda aribo begukanaga iryo rushanwa. Gusa ikindi ukwiye kumenya kuri iri rushanwa ni uko guhera mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe kugera mu bibiri nta rushanwa ryabayeho. Gusa mu myaka yagiye ikurikiraho irushanwa ryaje kuba rigenda ritwarwa n'abanyarwanda guhera mu 2001 ukaza ukajya mu 2005 hari abanyarwanda baryegukana. Tugeze mu 2006 Munyakenya aridutwara, abanyarwanda baza kuryisubiza guhera 2014 kugeza mu 2018. Tugeze aho biza gusa naho ibintu bihagaze gusa Tour du Rwanda ntawatinya kuvuga ko kugeza ubu mu marushanwa y'amagare abera muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange riri mu marushanwa y'amagare akomeye, kuko kugeza ubu ritabirwa cyangwa se ryitabirwa n'abanyamahanga, amakipe akomeye ndetse n'amakipe y'ibihugu. Kuri ubu rero ku nshuro ya 16 irushanwa riri kuba, uko bisanzwe abanyarwanda baba baryohewe. Stage ya mbere izenguruka BK Arena basiganwa n'igihe, stage ya kabiri Muhanga, Kibeho, Huye, Rusizi, ubwo tugeze mu majyepfo Karongi, Rubavu, Iburengerazuba, Musanze, Kinigi, abaturage bo mu majyaruguru y'igihugu naho baje kuba nabo bagezwaho iri rushanwa kuri stage yayo ya 5. Musanze agarukamo Kigali, ubwo tugarutse Kigali Rukomo muri ya rompo y'amayobera, rompo nziza cyane kata yerekeza Musanze mu gihugu cy'abaturanyi Kampala gana Nyagatare. Ariko kuri iyi nshuro Tour du Rwanda ku nshuro ya 16 stage ndende akaba ari iya Gicumbi Kayonza. bivuze ngo abaturage b'amajyaruguru kuri iyi nshuro mwaje kuba rwose mwitabwaho ku kigendanye na Tour du Rwanda ko mu Kayonza bivuze ko ariyo stage ndende muri Tour du Rwanda edition ya 16 ifite ibirometero 163 no mu birometero 740 byari bigize Tour du Rwanda. 163 bikaba byateganyijwe gukorerwa mu Kayonza, mu gihe ibirometero bike 13 nabyo byateganyijwe gukorerwa mu karere ka Musanze. Bivuze ko irushanwa ryarushijeho kuba ryiza kandi riza kuba ryitabirwa n'amakipe akomeye harimo nka Premier Tech, Total Energy, Cometa Cycling Team n'izindi nyinshi, ndetse tutibagiwe n'amakipe y'ibihugu ndetse n'abakinnyi bakomeye nka Chris Froome, umukinnyi ukomeye waje kuba yegukana Tour de France ku nshuro zigera kuri enye muri edisiyo ya 16 ya Tour du Rwanda, nawe yaje kuba ayitabira. Abanyarwanda kuri ubu intego akaba ari yayindi yo kuba tuza kuba dusubira mu mateka tukegukana Tour du Rwanda nk'uko twabihaye.
subscribe hano kuri Rwanda Nziza Today.